nasomaga ahantu n'umuntu wenda ari na hano wari wanditse avuga ukuntu ibintu bibabaje mu gihe kimwe yatashye ubukwe bw'abana batoya bacu nk'aba batatu amakwe atatu igihe kimwe hatarashira umwaka abo bana bose bari batanye. Ibihe byiza nshuti abakunzi ba Talk Rwanda, mwaba natwe imigano dukora umunsi ku munsi biba bigaruka ku makuru na documentary mu ngeri zigiye zitandukanye. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko bigoye gusobanura impamvu abantu babiri bashakanye bananirwa kubana kugeza aho bafashe icyemezo cyo gutandukana. Anagaragaza ko kwihanganirana no kuganira bikwiye kuba ishingiro ry'umuryango hamwe. Ibi yabigarutse kuri iki cyumweru tariki ya 2 Gashyantare mu mwaka 2026 ubwo yari yitabiriye amasengesho yo gusengera igihugu no gushima Imana azwi nka National Prayer Breakfast. Aya masengesho akaba ategurwa n'umuryango wa Rwandans Fellowship. Aya masengesho kuno mwaka yari afite insanganyamatsiko igira iti kubaka umuryango ushoboye kandi utekanye. Ashingiye kuri iyo nsanganyamatsiko, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagarutse ku bibazo byugarije umuryango nyarwanda muri rusange, by'umwihariko amakimbirane akunze kurangirira mu gutandukana kw'abashakanye. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko atumva ukuntu abantu babiri bananirwa kubana, ashimangira ko n'ubwo ibibazo byabaho kwicara no kubiganiraho aribyo byaba igisubizo kirambye. Mu magambo ye, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba yagize ati nasomaga ahantu n'umuntu wenda ari na hano wari wanditse avuga ukuntu ibintu bibabaje mu gihe kimwe yatashye ubukwe bw'abana batoya bacu nk'aba batatu amakwe atatu igihe kimwe hatarashira umwaka abo bana bose bari batanye. Nabisomye ejo bundi kandi ngira ngo ukuntu yabivuze umuntu wabivugaga nibyo, ariko ubwo yavuze batatu ushobora kuba bari na 30 ahubwo. Bana barashakanye, ababyeyi babo barabashyingiye ndetse babafashije no barabubakiye, babahaye basangiye ibyo bafite. abantu babiri bananirwa kubana bate? ari abantu benshi bashyize hamwe ukaba ariko babiri erega abantu baranihanganirana. Icyaha umuntu aba yakoze abantu babiri, umwe muri bo yaba yakoze gituma amubwira ati sinjye gushaka mbira ni iki, haba habaye iki? Ariko niba cyanabaye kirashoboka ko cyaba gihari, ariko se abantu ntibarebana mu maso bakaganira bakavuga ati ibyo bintu ntukwiriye ntuzasubire, ndetse n'ejo yasubira ariko ubushize Perezida Paul Kagame kandi yanagaragaje ko gusenyuka kw'imiryango bigira ingaruka mu gihugu muri rusange, ashimangira ko iyo ikibazo kibaye rusange gishobora guhungabanya iterambere ry'igihugu. Yakomeje kandi asaba abanyamadini gushyira mu bikorwa inyigisho bigisha bazifashisha mu gufasha imiryango kugeza ku mahoro n'ubwumvikane. Komeje ashimangira ko kubaka umuryango hamwe ari inshingano ya buri munyarwanda, bityo ko umutima ugomba kuranga bose mu rugendo rw'iterambere. Ubundi raporo y'urwego rw'ubucamanza igaragaza ko mu mwaka 2024 n'umwaka 2025 haburanishijwe imanza 2674 z'abashakanye basabaga gutandukanya. Izi manza zikaba zaravuye ku manza 2833 zaburanishijwe mu mwaka wa 2023 n'umwaka wa 2024.
Mu mwaka wa 2022 n'umwaka wa 2023 inkiko z'u Rwanda zemeje gatanya za burundu zigana n'ibihumbi 375 zari zatanzwe n'abashakanye byemewe n'amategeko. Muri raporo zitandukanye bigaragaza ko umubare w'abasaba gatanya wazamutse vuba nko mu mwaka wa 2016. Uyu mubare wari hasi kuko mu mwaka wa 2016 ibirego byabaye 21, mu mwaka wa 2017 biba 69, naho mu mwaka wa 2018 biba ibirego 1311. Mu mwaka wa 2019 imiryango 8941 yemereye inkiko gutandukana nk'uko byatangajwe na raporo y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare mu Rwanda Statistics, mu gihe mu mwaka wa 2020 inkiko zakiriye ibirego 3213. Raporo y'ibikorwa by'ubucamanza mu mwaka wa 2021 n'umwaka wa 2022 igaragaza ko ikibazo cyari kiganje kiruta ibindi mu manza mbonezamubano ari ugutandukana burundu kw'abashakanye. Muri uwo mwaka kandi abatandukanye bagera ku 3322. Ibi bigaragaza ko ikibazo cy'amakimbirane mu ngo gikomeje kuba imbogamizi. Ngayo nguko wakoze kuba natwe, kora subscribe ubundi ujye ubana natwe imigano n'amakuru dukora umunsi ku munsi. Reka mubwire ngo tugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza mu byo ukora byose.